Runmawi TV thlir tu te chibai ule Lalthanpuii kania Chanchinthar ilo ngai thlang u ama sain chanchin langsar zualte Chief Minister Pulel du oman kan ramta na thalo tur le him lo tur hi chu ZPM party le sarkar na phongchel tu te hian kan ti hau lawang ti ringa mangu ati Mizoram State Sports Council Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship lungleya nei tura boxo case victim boxer meichhiate misba in khelve phallovin an hotir nizana rasurna sataka wangin vo in khan Kolkata khopui chung mun enge mozata tui alian meka lirthei tlandan po abwai hle a karen man awangin mi panga an thito tuna chanchin kim changzokin Chief Minister Pulel du oman kan ramta na thalo tur le him lo tur hi chu ZPM party le sarkar na phongchel tu te hian kan ti hau lawang ti ringa mangu ati ZPM party chung in khom nimina neya Chief Minister chuan he thu hi soin Central Sarkar hi kan ngai swalu tuka minchim rala kanram leilungte min chu saktura kan ngai ati in kanram ta na thalo tur le him lo tur hi chu ZPM party le sarkar na phongchel tu te hian kan ti hau lawang te ringa mangu ati ani Chief Minister chuan India rama sangkha zakwa somni pasaria Indian Forest Act kan neya British ho min siam sak ani British ho chu India rama sumdong turin an lo luta an du ber chu India thau so ani ti in India puitan le tribal te tan he Forest Act hi achawak lova India independent ta Conservation of Forest Act hi India sarkar in asiam veta ani ati Forest Conservation Amendment Act 2023 lau tu ten an lau chan ber chu international border achanga KM zahuam chunga forest clearance la khar salu tuk hi a to tur ani lau ti chu ani thu Chief Minister chuan asoya KM zabia la vain exemption an pingot lova linear project anti kongpui railkong gas le oil pipeline power transmission line le strategic security le public utility vantlang in anwa mothilti ani ti in henga hian ma anla ani puin an na thona chin bak rampek an ngai lova king malak na te khi enila mi puiten ni tina kan chhorle kan ma mo ngoi an ni atibok Pulel du oma chuan silsuri atanga Bangladesh panna turkong lai kan tuma dampa sanctuary atangin buffer zone KM zahuam chunga a ti in clearance min pedu lova ama ero chu Central Sarkara he amendment manghian linear project ka min da sakro uti in kan zuk thlena min pompui to ati a hemirwal hian kongpui pasari FCAA mangin linear project ka min puan sakro u kan ti a min phal sakto bokani ati Chief Minister chuan Mineral Exploration Trust Rules 2025 po kan duang fel to ti in he kan dan siam hnuaya hian tu te po in na an thok do na min ti chhedo na nilova kan hlok na tur zo kani ati a he amendment hian state sarkar thunei na sang jok min peta a kanram chunga tu po thil ron ti don se state sarkar ron in ti vekani Central Sarkar kan ngai swalu tukhi adiklova aponga taka min ti chha tuma mala tur anga kan soite hi adiklova kanram channa tur zo karwa man ani atibok Mizoram State Sports Council Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship lungleya nei tura boxo case victim boxer meichhiate misba in khelve phallovin an hotir Runmawi thudon danin hemi chungchanga hian Sept District Boxing Association te anriru ana in an thinrim hle maya dar somkhan emergency meeting an neya misba ale kha thelutin vo in tlaidar li thleng an ngak dona hemi chanchim bwa sai mek la hian misba thule la hi ngai chan mek alani heng me che boxer te hi khel phal sak an lani chuan lo chuan an boxer zong po an ko hodon ti thudon ani hetianga pui soive lo boxer te thlenga action an la zel hi thil serious tak mai ani a misba in pokso case victim zok thlawang haulova an misba obi zok thlawang hau nia langa hetia me che boxer kumtling lo zok te chunga an ti dan hi akong mang lo hle ni in an soi Palakbial to MLA Pukesha Moan Kumin Independence Day Prime Minister Punarendra Modian GST Next Generation Reform Kalpui ani tur thu alo puan to chu tuntla September ni somni pani sangni somni panga atangin manchan anita ti soin BJP Mizoram chuan lom anti thu an soi mi puiten thil kan lei rengin GST kan choi tel thin ti hi kan shia ta poimo hle a dora kan lei emo online in kan cha emo tax invoice kan en chuan kan GST choiza te mu theya mi puinol puiten hei kan shia ta poimo tak zetani ati
GST 2.0 te kan siat hi Prime Minister Modi an mi pui nol pui ni tin mamo leile shalna a har satna an to chin ti jang khai tura malak na pui mo tak ani a India ram in kumsang ni somli pasari aram in tawdel ram mason Viksit Bharat 2047 ni atum na kong pui mo tak pakhat wap zau mason na ate berachanga alian berata na mason na tluantling athlen theina tura kailon pui mo tak ani Hetex reti nyamin atum lian ber chu mi pui nol pui ban phak le man zo ka lei thei tura thil man siam chat ani a sumdong ten aman an ti nyam ngei tur ani a nimin September ni somni pani nulama chuan GST reti nyam na bungro zwar te zinga aman ti nyam lo report lu ta chuan dan angin action lak thei ani to ang old stocks po rate thar angin an kalpui to tur ani a chuwang chaw mi pui nol pui ten kan siat chian apoi mo a aman tur dik taka bungrwa te leya kan shal theina turin kan digna chanvo kan siat achul tak zetani ati next generation GST reform GST 2.0 achanga hlok na kan don chen khatte soin ke sha mo chuan chhia kan choi thin hi na satakin atla hniama mamo kan nei phak ngai lote kan nei thei pha to do na lo nei tu te ta namal somna ani to don ba ka tractor le le na man ro sang man na satakat la hniam chuan lo nei tu te phuri tam tak achok thei do na hei hian lo nei tu te ati phur so tanga thar chwa apung hle do na ni ati bok MNF Treasurer Pulerwat Keman India Rama Peace Accord zia to zinga hlotling ber chu Mizoram Accord June ni somthum sangkha zakwa somriat paruka zia chu ni in asoi Pulerwat Kema chuan MNF Accord hlotlin chan chu MNF Underground Shrai tu Pulel dengale Puzoram thangale Shrai tu masa te ngai twana filwang ni in asoya Mizomi puite in pek na le chanrwal na awangte ramle namta na martar te awanga hlotling an ni thu asoi bok MNF le India in remna Memorandum of Settlement chuan zofa te tan ra chwa tha tam tak anei nia soin India dan pui siam tha in Article 371 ri da bel ani thu te Mizoram chu state thu ta puan ani thu te le chu chuan mason na tam tak athlen chhau tak thu te asoya Central University MZU Guwahati High Court Mizoram Bench Aizol khopui lai lia changa Assam Rifles son chwa Serlui B Hydel Project Durtlanga changa bongkon kongzau Chaltlanga changa chan mari kongzau bongkon na changa ram hun chan mari road zau te Millennium Center Aizol Club cho chunga bus terminal le cho sabronga truck terminal te chu MNF in aswa chwavek ni in asoibok MNF Party Treasurer Pulelwat Kimachuan FCA 2023 mangin ZPM Sarkar in Ram Anshal ni asoin an Sarkar tir phat atangin an kut swak ni me aloleng pui airport ZMC Falcon le Serlui B Hydel project te po shal tumin an rail ngal ni in asoi Pulelwat Kimachuan ZPM Sarkar in Mizoram chu an zuar kwal ni asoin tunthling chuan shalna an na she chuang lo ati a mason na infrastructure ro pui tak tak nei chu o ma se namle sa khwa him do nem ti ngun taka ngai twa chunga man molova ngai twa na man atul thu asoibok DMNAR Minister Professor Lenny Loman Mizoram abikin aizol khopuya khwarel chhian na thleng tamber hi keimani film khurlo awanga kan thlen tir ani ati Mineko Aizola Mizoram State Emergency Operations Center sakna tur lungphuma phumna a he thu hi DMNAR Minister chuan asoya bolhole tweet chepai dante in sakna tura leilai dana te mitin film khur turin acha ani DMNAR Minister chuan State Emergency Operations Center chu chhadrupna alo thlenchanga rangtaka District Emergency Operations Center te malak dan lovila state level ra manna siam ngai te lo siam na hmun tur ani thule lirnginga wangin building dang alo tlupal ani po in State Emergency Operations Center chu atluve thiang lo ti rilru ne na saktum ani thu asoibok Senior EE Project Division 1 PWD PH Lalthanpuii asoidanin State Emergency Operations Center hi Minekoa Open Gym bula saktur ni in asangna tur sumchu saski 2024 to 25 achanga mu ani a sanction amount cheng vaibel chesom pariat point panga bial ni in contract amount cheng vaibel chesom pali point pakwa bial ani a nidi creative infrastructure silchar asamin he na hi an thokdon ani Kumin March ni somni pakwa sang ni somni panga zana PS muanga champhai bethel veng thi thuwa police in anman bela chwa mek ti chu ni min khan court in lan turati ni ma se anin lan lo champhai achanga run moi thu don nei na soidanin PS muanga thi nuwa police in anman
bela chuak mek te hi nimin khan korta inlan turati ni ma se anin lan lova October ni khat sang ni somni panga a korta inlan tura shatir le anni kumsomni pariat mi PS muanga thi thuwa police inan man te korta inlan tura kau anni awang hian nimin khan champhai bethel veng mi puitam tak chu kortwa lan pungkhoma ven himna lamna thoktu te nen po innor deu ma se boina lian tham ero achhuak zui lo ni in thudon na chuan asoi PS muanga hi kumin march ni somni pakwa sang ni somni panga zan khan champhaya changphut field pavilion atanga tla in damdoin panpui ani line athi a he thina thleng chungcha nga hian inswal ron na athleng nia shiat ani a amo phur tua pu lelwa thara champhai kanan veng nia insoi chu police kuta ain pek nuwa police in mi pariat anman bel le bok July nili sangni somni panga khan PS muanga thena chungchang chuitu case in charge officer in hun tiam ni som ko chunga church street athelu lo awanga poi khoitua pu te chu court in bela chwa phal sak nia ngain champhai police station twala champhai bethel veng le zirlai pol anlo pungkhom to a case in charge officer hian chuizui tur alo omlo nia soin June ni som pakwa sangni somni panga khan courtar church street thelu hun chung po sei adila court chuan thakhat chung hun apek bel ani General Administration Department JD chuan thlasiklai le ni puilaya Mizoram le state pona Mizoram sarkar pisa kai hun tur ati chhuak Runmawi thudon danin pisakai hun hi Mizoram le marchak state Mizoram house ate October ni ruk sangni somni panga achanga February ni som pathum sangni somni paruk thlengin jingdar kwa achanga tlaidar li ani a February ni som paruk achanga October ni sangni somni paruk chungin jingdar kwa achanga tlaidar nga ani ang New Delhi Kolkata Mumbai le Bengaluru a Mizoram house ate chuan pisakai hun tur chu October ni ruk sangni somni panga achanga February ni som pathum sangni somni paruk thlengin jingdar kwa le chanve achanga tlaidar nga ani anga February ni som paruk achanga October ni sangni somni paruk chungin jingdar kwa le chanve achanga tlaidar nga le achanve ani ang Ministry of Information and Broadcasting Hnuaiah Central Bureau of Communication CBC chuan Swashtahi Seva Pualin Presbyterian English School Luangwal Pastorate ta zirlai te le twal chungmi te hne na faina mi puimo phurna le boruak le leilung hum hal chungchanga in shirsiat na special outreach program abuat sai Hehuna hian CBC Field Office in charge Lalgin len lovum chuan thupui swachot safti manga thusoin Swachtahi Seva chu finally khotlang rongbol na ri rupu malak na ani ati a Hehuna kal khomte chu anche na chevel thianglim taka vongreng turte shisel na le boruak ti mason turte ramle nam mason na ata na tholok jok tura intiam turin acha a Khwalian Presbyterian English School Luangwal Pastorate Principal Lalthanpuii sai lungpo in thu soin faina chu mo phurna chau ni lovin nunna atana poimo tak ani thu asoya faina lama rampum malak na konga anzir lai te tha an thove chu an chwang hle ti asoi ani hehuna hian resource person Lalthanpuii po in thu soin India nampa Mahatma Gandhi thu soilar tak chu fahi pathian anna ani ati a he program hi Mahatma Gandhi piancham Gandhi Jayanti ne na inzom ani thu soin faina chu nun phungmai nilovin ramle namtana thil hlutak ani thu asoibok Mizoram pon chanchin lo ngai thlak chunzomang nizana rasurna sataka wangin vo in khan Kolkata khopui chung mun engemoza ta tui alian meka lirthei tlandan po abwai hle a karen man awangin mi panga an thito India Meteorological Department IMD in atarlan danin khopui chunga hian darkar thum chungin ratui millimeter za somriat pangazet asura kumtam tak chunga ratui tlak tamber tum ani alipora darkar somni pali chungin ra millimeter zani somli pasari point ngazet atla a veng engemoza ta ratui na satak sura wanga tuiliana wangin Kongpui inle bazar te apilbo ani rail metro service te chu antlan hun tur ai tlaya tlantir anni a Durga Puja atana West Bengal mi puite inbua saina na satakin ati buaya ni rasur hian rail tlandan ati buai hle lain airport athlona service ero atamjok chu apa ngai ringa ma se tuilian ven na atan apron area atanga tuiti finan pamda ani China sarkar chuan online sa ko thil ti le pathian biak na zongjong khap na thu ati chuak China sarkar chuan na satakin ma ala a online na sa ko thil ti zongjong deu tho chu official in akhap ani
dan thar chuan sarkar pompui sa khopol te buat sai ani lo chuan live stream a thushil online atongcha inkhom Bible class le video platform manga sermon pek po akhap vek bok heng dan te hian no pang kumtling lo te online a zirtir te digital platform manga kaushan ta na sum tho khom te thushil na atana AI man te akhap bok ani China sarkar thil tumber chu sa kholam soina zongjong chu state thunun na hnuaya khau takada ani a he thil thleng hian China rama kan unaw ti du da twarte ta na chongchai apoi mozia atilang chiang hle a he dan hian Christian dar chakzel chu dan be atum hle ani kumtam tak chunga avoi khatnan pathian rin na alo sang chhozela chu be sei lo ber generation Gen Z atanga lo chuak ani report don danin Gen Z tle rol za asom sari pali zet chu thlaraw lama in hong takle rin na in biak na anril jam hle ni in an soya Gen Z puitling zinga achan vevel chuan Bible le iswa chungchang hi an shidu hle a kumsom pariata changa somni pakhat inkar zinga za asom nga paruk zeta akai chau ani he in thak danglam na hian mitam tak makti a hlo hle a mithiam te chuan tunlai Chanchinthar te zinga sa khwana bo me khian malam hun athunun don ni in an soya ma se he generation Gen Z te hian chu an rin na chu an thak danglam don ni in alang khatizong kha Chanchinthar kan puan theite ani e